Ini keadaan cumi teman-teman. Coba siom. Mas nyambung mas. Masa? Nyambung mas. Nyambung lawas. Ada kali aja mas. Nyambung. Ada. Pada iru siom dek remah. Ada ular ya. Ada gendeng gitu mas. Sel godong mas. Godong kayak kiki dia. Sel godong mas. Kagaris lah. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir.
Thank you.